Number 15 Mahamaya constituency ke Parlo Kauri Pahar Pathua Klamalo ke Pamanpon Karam Festival Pajut Pontanglo. Difu ITI along Social Freshers Meet ke Paman. Usuka Bukulia Regional Committee Tumpen Bukulia United Karbi Club along Science and Mathematics. Kardom News Time along Penili Firebon Kruthi Non Biotang Pen Arjekha. Number 15 Mahamaya constituency ke Parlo Kauri Pahar Pathua Klam along Suri Hinrak Henar Kepan Inkana Baha Chitini Pa Inkora Ner Kepen Inkora Sirkep Arnya Nini Parman Kipadopon Alir Alon Katalon Karam Festival Pajut Pontang Lopusi Perangki Pen Biotanang Pali. Kauri Pahar Pathua Klamalong Nini Parman Karam Festival Kipajut Arni Radamai Pipadopon Radamai Pike Paman Ponalong Alhi Sarpo Man Pen Karbiang Long Tonamas Council MSC Lunsing Teron Chetongdun Lapen Man Peng Alhia Man Pen State Councillor Orson Rongpi Pen Danglok Ongdung Kithegi Dingatum Chetongdun Pen Karam Festival Katalon Kipajut Amailong RDP Dun Mayalong Kachetong dun Alhi Sarpo Aman Pen MSC Teron Ben Lam Theke Jaipon ke Pli Angdeng Adivasi Karam Festival along Alhi Sarpo Aman Pen ke Phapon Apotha Kachuro Lam Thepa Jerpon আদিবাসী অঞ্চলত মোক এটা চিফ গেষ্ট হিচাপে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে মই তাত যোৱা বছৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছিল কিন্তু এইবাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিম কিন্তু আপোনাৰ অনুমতি লাগে বুলি মই পাৰমিশন লৈ আহিছো তেখেতৰ নিৰ্দেশ মতে মই আজি এই ওপেন ষ্টেজটো 8 লাখ টকাৰে 2 এদিনৰ ভিতৰত ইয়াত ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টন লে কৰিম হেতু আপোনালোকৰ আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে দিয়া হ'ব MSC Lunsing Teron Pen Kauri Pahar along open stage Sika Lakner Kep A Tangka Pen Kikim Kerang Pipon Japan Sitame Lam Chak Che Pipon Difu ITI along Chitini Pa Inkora Sirkep Arnia Kimi Kechari Dunatumaphan Kedeng Ponamai Kipadopona Birta Card News Sa Hemalong Birta Nangli Difu Industrial Training Institute Students Union Society at Dombenchipadir Piponsi ITI along Social Freshers Meet Kepadopon Difu ITI Students Union Society a Kongchunba Ronam Terangpen Kecharipon Amayalong Aman Pengpen Welder Trade Athanbang Thoniram Sahu Kashal Kharikar Borjan Chandrakalita Lapen Jitendra Baglariatum Chetongdunsi Akimi Kecharlia Tumaphan Kedeng Amayalong RDP Dun Akimi Kecharlia Tumaphan Kedeng Amayalong ITI Thanbang Atum Ben Jumesen Lam Theke Jaipon Pado Manunya itu media manunya respected media person এখানে বলা হয়েছে খুব ভালো হয়েছে আমার বাস্তবে প্রাদেশিক অবদানে আমি আমার রাজনীতি করেছি আমাদের বিদ্যুৎ যে আসলে আমার প্রাদেশিক অবদান প্রাদেশিক মানে কি পাওয়ার অফ ইন্ডাস্ট্রি যাক নাকি আমি কওঁ মেন পাওয়ার এটা ইন্ডাস্ট্রি হবৰ কাৰণে আমাৰ কি লাগিব ফাৰ্স্ট কম্পোনেন্ট কি লাগিব মেন পাওয়ার যোৰহাট কেতিয়া সৃষ্টি হৈছিল ব্ৰিটিছসকলৰ লগত যেতিয়া আমাৰ কাৰিকৰী শিক্ষা সম্পৰ্কত যেতিয়া অভাৱ ঘটিছিল ভাৰতবৰ্ষত বহুত অভাৱ ঘটিছিল তেতিয়া বিদেশৰ পৰা ITI Students Union Society Social Service along Arpukedo Malini Ingti Pipen Kachuro Lam The Jaiponsi Akimi Kecharlia Bang Phot Tumaphan Kedeng Amai Mesening Samjin Pen Pachunpon Lok Sabha Kilik Kate Boklang Dampen BJP State of Maipur Lapen Kongchun Bangatum Chiti Inkora Choksiani Karbiang Lok Nang Palisi Prajta Pramukh Alok Kipi Pangcheng BJP Assam Pradesh Amaipur Ranjit Kumar Das Lapen Ari Sanghotum Difu LA Constituency Harokhat Lapen Baithalangso LA Constituency along Parista Pramukh Alu Ronsi Lok Sabha Mate MP Kilik Aphan Kachithik Mek Asai Dengpon Parista Pramukh Alu Keron Difu Town Mondon Pen Pangcheng Si Harokhat LA Lapen Baithalangso LA Constituency along Pajudam Parista Pramukh Alu Keron Amayalong Karbiang Lok Autonomous Council CM Tuliram Rohang Pen Cheng Lok Pen An EM MAC Lapen Songalong Karjap Asongjatum Chetongdun क्योंकि आप लोग इधर कार्यालय लोग दिमासा जितने के आमी बहुत लोग ना आमी हमला कुड़िया इसे खुलालाम से कोपती थी ये आंदोलन इधर भागर हमदिला
এই সংবিধানৰ আৰ্টিকল 244 ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব অখিলেশ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব পুলিচ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব এই সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি মই আশাবাদী আৰু ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ৰ এই আশা Namalam sopor phanbir tamu daponik sina. J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435-925-116. J&J Amandu, Difu Karbi Anglong Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748-73915, 7896-169021 or 957-988-008. Come one, come on. Grand opening of Bazaar India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar India. Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc.
along with makeup, cosmetics. And grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpi Jahangir Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit adu Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo People Thadbir Talong Bangtolo. United Student Union of Karbi Anglong, Bukulia Regional Committee, Atom Penchipatir Piponsi, Chitini Pa Encoraner Cap Arni Adapor Pai Sirkeva Pormalopen, United Karbi Club Auditorium Hall, Bukulia Long, Science and Mathematics Activities, Bajame Kipalopona Birta, Card News Asa Hemalong Birta Nangli. Bukulia United Karbi Club Auditorium Hall along Usuka Bukulia Ropen Science and Mathematics Activities, Puasai Padoponsi, Keterli Aus Marat Mapan, Kangthor Panasai Kedeng. Anjan Rongpi Pen Kachipaim Pupon Amailong Nippon Tongpi Pen Simai Kipalam Thi Jaipon Labang So Amailong Charlie Ausmar Science Lapen Mathematics Koson Pensi Ki Claim Nang Jimal Haya Puthak Josemet Pen Sai Kedeng Padu Labang So Amailong District Coordinator Assam Science Society Pen Biren Deka Kulen Kalita District Coordinator Assam Science Center Karbi Anglong District Pen Bhabananda Khaglari Tumpensi Charlie Ausmara Tumapan Thanpa Jermi Pon Usuka Tiripia Maya Kongchun Bang Lapen Mai Photumta Labang So Amailong Chutongdun Difurong Supia Mekara Pan Papul Plepin Pen Rehingame Mate Karen Ki Pija Pan Difu Subdivision Rehingame Asai Kampen Integrated Power Development Scheme Tihek Pen IPDS Yojana Pangcheng Pontanglo Difu Subdivision Rehingame Asai Kampen Difurong Supia Mekara Pan Papul Plepin Pen Rehingame Mate Karen Ki Piverje Pan Isitowa Rang Pontanglo Kutike Thomra Lak Troxikebra Pho Atangka Ke Panong Pen 11 kV aja kong Ciklo John Krep Pho Ambong Ke Salam Ke Padang Jia Pan Ta Apor Hot Pon Difurong Supi Along, Rehingame Kepadower Jiapan, IPDS Jojana, Kepangcheng Alang, Arpugedo Asai Puatum, Penangke Apan Tan Pachini, Laso War Saimati Jojana, Patang Teklote Difurong Supi Along Kedo Suri Trok, Amekar, Ale Long Pupota Rehingame, Asai Kamasai Puatum, Aning Chepate. Birta Bangela Panskang Ton Maniklo, Domitagme, Kurang Tu.